amagara gawe n'ibyo kurya aha TV West. Wareba ibabiri ya kutu-kumwe ryine shepu nk'ey'obwongo rero nk'amashanyarazi mingi ekiri kumanyisa kutu-kumwe eine cyangwa munonga ekiri kuyamba aha bwonko bw'omuntu. Omuhango mu byokurya Dr. Philip Besije nagira ngo habwe birisa bijirimu nka zinc na vitamin E ebiri kuyamba eshagama kutambura kurungi. Kutu-kumwe neyamba ahakora by'emisi kiretera cyayamba bimwe habicweka by'omubiri kukora kurungi. Yayangusi kutambura kw'eshagama niba niyamba insiko n'ibindi bicuruzwa by'umubiri ukuringaniza pressure kutambuza eshagama niyamba umutima kubaza gukora kandi ishuba iyo rubya eshagama ibasa kuraba umuceka obukye munonga mwiri kubona itenga kuraba kusumunda y'umubiri. Kutu-kumwe hona neyongere yamba aha kwihoburofa omubiri gw'omuntu. Ikintu kiri kuyamba kutambuza eshagama cyicorobize ikiba kiyamba cyo shagama kuzomunda y'umubiri. Munda y'umubiri ye ishagama iri gukoresibwamo kugira gukora amani no kumbika umubiri ibiri kurugamo umubiri gwaheza kukosa ishagama bishimire kubona ibishobora bikaza umuceke biri kunaga uburofa kurugo mu mubiri. Nengo ico kutkuma gukora ishagama kuyamba kushagama kutambura ubasa bw'isiki mu buceke ko kirayo bucumubiri niyamba no kondora umubiri uburofa ubwo kuguma mu kateganisa umubiri ugatunga ikibonye bari kweta uburwayi. Neyamba hankora nungi y'omubiri omukukingira buri ndwara hamwe no kureba ngo agumana ubwije uko bwire bwona. Ubwonko bukoresha oxygen, sukari, ibishaju hamwe na amino acids. Kuziri kuba ziriho umubiri ni gukoraje ahubwo kuba buri cyuka cy'umubiri kiraka kwate n'ubwonko. Ntabwo ico ikintu cyo kwebwa n'uje kukihaho kandi n'umubiri nabwo kwa washanga ngo immune system kiyayo gakora ubwayo ahubwo kuba iri kuretera umubiri kujuka biriho. Indwara nyinshi zo kubera ziteganza umubiri ahubwo kushanga ngo harimo ubwirama immune system n'uje kuba uzihiraho kandi ko kuyamba immune system gukora buri ndwara yone yo kumanya n'ubugero mu mubiri. Kutu-kumwe no basa kugishekura oyihemwe shande ningasho janike ogishekure ojinywa nk'amajani narisho giteke oyihemwe amizi obe nugo wabana okozese. Kana yoko muro chongo bapoko kutwereza. Tiburu buri muntu wena ngo ashimekwa nakosa kutu-kumweji kandi abana bakiri bato munonga nibashaba butagikozesa hamwe n'abakaza bari kuba binenda n'abakiri konsi. Abo kutambuza shwa ibirise biri kuba biri umubiri ine kwe kwasa kuteganisa meno okura mpora kubwonko bw'umwana aho kuba ine nko kwiri kurusyaho gutambura kwa kwishagama kandi umwana washimire kuba natwaraje pora ibyi biri kuyamba umubiri umukazo winenda umubiri hariho kubona gureba ugumwana nk'ikintu cyahero nabwo ico ikiri kubasa kushoboza kasasiro munongo mu mubiri kuri kukozesa njibasa kushoboza yeco ikitari cyo umubiri ngo umwana uguri kubona kuri umuntu nabwo ico njiba kitari kirunje umukazi wendo kumutaha bujenje ubwo kusaka tunguru amine kutu-kumwe. Kutu-kumwe neyongere yamba aha abantu abaruko bahendekere kandi binji nibagikozesa mu kubunga. No bukira abekere kityo kutu-kumwe waheza kujinywa nyinji neretero omuntu okubura amani okuza munongo mukamena ahabwo korobo munda okuterwa umutwe nahabwo eco omuntu nahabwo kozesa ekipimo kice buri izoba. Okuchandoza okwakozwe Kenalin aharika Stuba Medical College omwaka gwa 1992 no kworeka kutu-kumwe neyamba omuntu obutebwa yebwa hamwe n'obwonko bwegumana bukora kurungi. The Prevence Akampure. Amagara gawe n'ibyo kurya aha TV West.